Riperi ni nga ku mi amukela hi le ka Johnson ka mu channel leyi nga number 1 misava hinkwayo hi ku mi tisela swilo swa xiyimo xa le henhla hi leswi swin'wanyana swilo swa xiyimo xa le henhla ni mi tiselaka swona emadyambyini ya siku ra namuntlha. Xidumbu xa mukhegula music video yi huma emadyambyini ya siku ra namuntlha hi 12 o'clock yi ta va yi ri available ku vanhu va nga kota ku streama yona va ti streamela yona aka G1 Solly Makamu YouTube channel. La yi nga ta kumeka kona ntsena a ku na ti hard copy because van'wana va kha va ni fonela va ku se mi xavisa mali muni ya kumeka aka YouTube ntsena. So reason ya ku hi humesa hi ti 1 ta July i mhaka ya ku hi lava ku yi vheta yi sungula na n'hweti ku ya emahlweni. Ni khensa vanhu lava va ku va kha va ni pfuna ku promota music wa mina, more especially yona music video leya xidumbu xa mukhegula. Ku nga va hi ku va kha va sola, ku nga va hi ku va kha va vulavula swa positive, but as long as mi kha mi vulavula hi yona swi va kha swi ni khoma kahle ngopfu mina because swi va kha swi ni promota na loko mi kha mi sola swi ni promota indirectly. So naswona na swi amukela swinene. So i swa xiyimo xa le henhla. So a ni nge tshiki ku endla swilo swa mina hi mhaka ya ku ku na lava va twa ku nga ku a ni fanekele ni nga swi endli ne. Hi mhaka ya ku kusukela loko ni ta va ni sungulini ku endla swilo leswi swa entertainment ni vi na ti challenges ta ku tala ngopfu ta ku pima ku se ni na experience ya ku swi tiva ku vanhu swilo swin'wanyana a vo swi vula hi mhaka ya ku vo ku rhandza vo ku pfuna, mara va swi vula hi mhaka ya ku va kha va twa ku va endlela ku u swi tshika. Ni khensa swinene aka va ka swa funerals ku va hi tirhisani kahle na loko ku kha ku shutiwa a ku na la ni nga vona va ni jaha, a ku na la ni nga vona va nga ni tirhisi kahle, a swi ri swa xiyimo xa le henhla. That's why ni ku vanhu vo tala va ri ku naveleni ku u nga ka nguva na nkosi ku swa yi kota ku ya va tirhela. So hi khensini swinene. Loko ku ri ku mi tirhisa leswiyani enkosini vanhu va nga tikuma va mi endlele na party endzhaku ka nkosi ya ku mi celebrate matirhelo ma n'wina lamanene ma va ma ri ma xiyimo xa le henhla ngopfu. Se hi khensile swinene swa funerals. Loko music video leyi u kha u tlanga ku na van'wanyana va nga khoma ti video camera ti kulukumba swinene, va mbale na uniform i va ka Bhoboza ne. Va ka Bhoboza a hi lo va hayara a hi nga va hayareli ku va ta shoot-a, a hi va hayarela ku va ta actor hi tikhamera ta vona. Va ti nyiki nkarhi va ta va ri team, va ta na ti drone, va ta na everything, ti video ta vona, tikhamera ta ku xuta swinepe. So a swi ri swa xiyimo xa le henhla swinene. Ha khensa mi sasekiseli music video wa hina. And then un'wana lava ku khensa i Markman Mathebula, hi vona va hi offer tent na switulu na ti VIP toilets. So ha khensa swinene Mathebula hi swa xiyimo xa le henhla leswi mi nga hi endlela swona. A swi sasekile swinene. Ku na van'wanyana a ni swi tivi ku nkarhi wun'wani ni titwa ni ri normal, so ni gcina ni titwa ku ingaku ni tlharihini loko se ni twa leswi vanhu van'wanyana va swi vulaka. Hi swona swi ni pfulaka ku like demon i phunte ku fika laha swa ku fana na leswiya swa ku munhu a vona clip ya 30 seconds ni kha ni yimbelela ka YouTube or ka Facebook or ka TikTok a ku mhani twa ngopfu ka actiwa risimu ra koho kasi ko yimbeleliwa so a kha swi vona ku i vona na lava va nga behind camera laha va nga ku ni shuteni. A swi n'wi teli ku i camera ya behind the scene ni nga teka leswi like munhu i va a ri mbara ku fika kwalano.
swa hlamarisanyana swin'wanyana. Un'wanyana i ri why a hexeni ku post n'wanuna ku ri ku ve ri ndzimi ra xidumbu xa mukhegulu, swi va swi ri obvious ku a nga ri tirhi nsimu rero. Loko ku ri ku ri nsimu wa ri tiva i mbala. So a ri dyi mara ti-mistake ti kona aka xidumbu xa mukhegulu leti hi ngo lo ti endla intentionally hi kha hi endlela ku promota ma-business lama ma ri kona. So letiya hi nge ti hlayi ti-mistake, mara leswiya swa ku munhu a ku mhani ku ka active, mhani ku ni ta vona mavunwa. Van'wani va ku performiwa ti-rituals, ku sacrifice-iwa i swi swa ku devil worship, why ku mbaliwe swa ntima ku ri na bokisi. Mara loko a hi lo acta hi ri girawundini ku kha ku catiwa ivi hi fika hi xuta laha mucatwini, munhu a tlhela ku nkosi wa ku hi le mucatwini. Hi zamini ku vitana va ti-burial society va ta hi pfuna ku endla nkosi, munhu i ri why ku ri na bokisi. So swa hlamarisa, mara anyway hi khensa lava swi twisisaku ku ri ku active. Van'wanyana va ku se ene hi la ta vona munhu a kha nghena ndzeni ka bokisi kwalano, a hi la ta kombiwa bokisi ntsena. Mo twa u nga ku ngheni le ka bokisi swi na yini, like phela ri va ri rintshwa hi yo fika hi pfupfula sirha ra munhu hi humesa ntsumbu ivi hi teka bokisi, ri va ri rintshwa a ku se tshama ku nghena munhu wo fa. So mo twa u nga ku loko munhu o ngheni le ka bokisi ku nga endleka yini. Loko ene hi la ta vo munhu a nghenini kwala ndzeni, as if loko o nghena ku ta humelela swin'wana. So a ni tivi ku mo twa nga ku ta humelela. So xidumbu xa mukhegulu music video ya huma hi vusiku byebyi ti 1 ta July ku ta ku ri Monday 12 o'clock navusiku yi ta va kha yi huma i madyambu ma namuntlha kahle kahle. So ni kombela mi yi seketela na experience leyi ni nga na yona na ti-subscribers leti ni nga na tona, na mali leyi ni nga tshama ni yi endla ya ku tala swinene hi YouTube. A ndzi tshama ni va na video yi va na million wa ti-viewers. I think video ya mina leyi nga voniwa ngopfu i mask ya boha, mara a yi fikangi million hi ti-viewers. So hi leyi chance ya ku hi reach million hi n'hweti ya music video wa xidumbu xa mukhegulu. Ni tshemba ku a swi nge offend munhu ku va ni yi humesa hi date leyi. Ni chekini aka social media ni kuma ku a ku na munhu a release-aku swilo swa yena hi ti 1 ta July. So a ni against munhu i date leyi ni ngo lo ti chuzela yona ni ri nexe, hi ku a ni nga lavi leswiya swa ku swi endla u nga ku no la ta disturb swilo swa vanhu. That's why ni ti chuzeli date ya mina ni ri nexe. Strike xa Magwala i music video lowu nga ta landzela andaka lowu wa xidumbu xa mukhegulu. So andaka ka strike xa Magwala ni ta mi tivisa ku ro hetelela leri nga ta huma before ku huma album ya lembe leriwani ku ta va ku ri rihi. Album yi sunguliwini ku recorda i khale nyana, ni sungula hi ti 18 ta June ku recorda ti-album ta mina malembe hinkwawo. Na swi posta na le ka social media swi kona, a ku va leswiya swa ku no swi vulavula njhe, na vula ku se ni tlhelela studio. So ni tlheleli na studio, tinsimu ti kona, tin'wani ta endliwa ti half just ku ni twa ku ma pfumela nghena marito na, but tinsimu ta full ti nga kona fikela sweswi tinharhu. Hustler ya Gova i rin'wana ra tinsimu leti nga kona. Vito ra Manyangatsi i rin'wana ra tinsimu leti nga kona, na tin'wana leti mi nga ta ti vona loko se ku ya huma cover. Lembe leri a ni nge endli leswiya swo ni rhanga ni ti longoloxa before ku huma cover. Hi le ka Jiwani Solimaka mu channel leyi nga number 1 misava hinkwayo hi ku mi tisela swilo swa xiyimo xa le henhla.